Community Health Center Chc Wangoo Awatpagee Doctor amadi staff singi Awatpana ana laying bada awaba khudong sadaba leiriba kya ase chaliba tha asigi taraga manga fawuda Doctor Thabiraktrabadi Chc Thingjinlagani haina ngasi miyamna hospital asida khongjang changsinkhrai Hospital asigi akoibada leiba miyam yauna Hospital Management Committee na changsinkiba khongjang aduda committee gi lusingba TS damena phongdorokibada haukiba sahi lisingani taraga nipanda PSCSC Hauzik Ladiba CAC Gitakta Matam Aduge, Health Minister Elzent Kumana on Topirambane. Adubo Hauzik Fawda PSC Amagile from Topa, Fiva Madu Fawba later Bugaluina, Dr. Fawba Tambidre. TS the Mena High CAC Awatpa Dr. Singh CMO Yauna Health Director da Haizarabasu Tabidre. Hospital gi recordadi Mamingta Givina Dr. Lairabasu, Atopa Mafam Singda utilized the Sakibana, Miam Awapa Matam Sanga Mayonare. Mahanu Makata Aduna Maming Kaktagi in a Lady Hospital Asitadi, Matauto Draba Staff Sing, MZL Dage, Lotopiro Highness of Fondroke. Amarom da CSC Asiganana Labi, no PM and a Fondrokivada, Hospital Asi 24/7 Matauto Hizerabaso, Emergency the Lion Balakpa, another sing the Dr. Layam Dabadage, Lion Wafangana, named Bakaina Hanakiba Masimamiangi Live Activity, Lion Balakiba Singi Marakta, Live Activa Yakibasu, like Rehake. Pungangi lamsing the Sigi health facilities Pangan the Vase Pangan Vinanava Haidona, Marila Nova Authority the Hyadona, Megitang Taraga Manga Boxida, Karigumba, Kanoto Virakter Gadi, Ikoi Awatpa Doctor, see Amatoiso Tabirakter Gadekoi. Hospital Management Committee Amadi Laka is the Lady Bamiazina, Sigumbo Hospital say, with Tamu Matota, Dre Haidona, so was Soza Torga Matam Kutana, Tong Lunjin Zeragani.